Good day. Lahat di siya quality yung no? Here. Hihi sa taba. Subong pa dito. Kanang elevator back to 1, 2, 3. Ingnan sa kaing anihon gibalhin gud ni. Tanawa kay ang gawa. Oh, very tug now. ATM na doon mga item dito. Ano ba? Wala dito turo-turo mo. Okay. And then what I'm going to do there? Deposit, cash withdraw, cash. Diri mo taga niya. Good day. Kita ang last. Kita ang last. Go. Let's go. Welcome to Qatar. Ano agang? Ikaw ano ka may buka tinapay. Lahat og kanang So, welcome to Qatar International Airport. Yes. Ta. Wa man tay connecting. Oh, pira. Yes. Lahat yun ang ano? Ang 4K kaysa 1,000. Welcome. Lahat di siya quality yung no? So, mo na ilang airport din eh. CR sa ako kadali. Limpyo kayo eh. Hihi sa taba. Hi guys. So mao na ilang kuan diha. Parking area. Yeah. Oh, lang bus. So mo ni lang agyanan padong gawas. See? Uy, ako na may ani no. Akong no. Si Madam. So, kita na lang tayo dito sa immigration mga badi. Hindi man pwede sa mga immigration band. Lagi, kaya ba inigawas? After na lang inigawas. After immigration. Sila lang ako nindot. Hi, we're in. Now we're in Doha, Qatar. Doha na ako, sakit kayo akong buktiin. Kailangan ni. Yes. Napikals na. Naigay. Yun, the most bugok. Yeah, tubang pa dito. Wait. Ang abli sa kanang ang abli ba sa kanang elevator back to back di ay. Ayaw, may sakit ako tiin. Here also. Uy. 1, 2, 3.
The most lagot in the world. Back to back ang ablis niya sa kanang kuan. Ilibito. Awan nilot ingnan sa kaing anihon gibalhin gud niya. Balik ta? Di na. Mao na ilang kuan dire. Ilang pagawas sa Qatar exit. Qatar Airport. Air. Bus. Exit na ta. Hita tag taxi. Where's the taxi? There. Exit to taxi oh. Kita we. Sasakit kayo. Sorry. Hindi katawa Sabi ka. ko katawa kay nagtuwag ko kuan. Gawas ta. Exit. Open. Ay baka. Boss, Taxi where? their taxi is meter? Yeah, meter. Ah, okay, Dapat thank you. dito mo agi kan we go. Ah. Ano din? Hot kayo ka. Hot kayo. Ka-RT ba yan eh? So, oh, very tugnaw. So, nisod na sa tagbalik dire sa arrival. Kay bugat kaayo. I don't care. Ako tiil sakit pa. Mm. So, mangita mig taxi. Puro ko gipiangan. Talikod ba sa gun? Ay, diha. Nade. Tara. Nade. Kape, ATM. Na doon mga item dito. Ano ba? Ito pikas. Moski. Nindot kayong lang ko ano. Wala dito turo-turo. Magpapicture na dito. Turo. Uy! Toro. Toro family. Okay. And then what I'm going to do there. Thank you. Oh. Deposit? Cash withdraw, cash. Ah. Diri man taga niya. Ah, so mo exit na ta. Ah, mo na siya ilang kuan taxi. Naagyo sila agianan para sa taxi. Yeah. Kana taxi nasa sila para sa toilet. So kana Para sa toilet. para sulod employee entrance. So diri ta taxi entrance. So padong kami sa Ramada. Nice kayo na sa gawas. Lo, nice lang ko ano. Mo nilang garden sa gawas. Yes. Oh, tapan dire oh. Kusog lagi. Nagi no, nakato na sila laging oh. Para sa to ah. Kani. Pinas. Kani. Mga buwak nilang kuan. There, brother. We need to ride a taxi. Uy, kuha na ba? Mura na eh. Okay, mana na taxi dire? Dili ay limousine na. Kani taxi dire kanang linya-linya. So ngita tag taxi. Dari geng. Ay, sorry. Soko mandayan. Free wifi pa. Free wifi pa. May accept card payment. Di ako dito ko. Dito ka kung gusto ka. Uy. Lagi dito kayo. Brother, Ramada, Old Town, Duha. Enco. Hotel? Yeah. Okay.
not Inco, I think. Inco? Ramada. This one. I will Cheap. show you for a while. This. Ramada, Windham, Aldo. And Al Hikmah. Al Hikmah. It's meant. So gawas na ta. Welcome to Qatar. Welcome to Qatar. Like the taxi in Qatar. May chinko man dahil. Cinco. Jeez, raman to dito na. That's the flag down. Yeah, great. Brother, there is application. Yeah, How I can book? you have to download the app. But I did not receive any OTP Because we do not have Qatar SIM card. number. You don't have. Oh, okay, that's okay. You don't have. We don't have Brother, you are from Qatari here, number. Qatar, or? Kenya. You're in Kenya. Yeah. How many years you are here, brother? 2 years, 6 months. 2 years, 6 Qatar months. is good, sa? Yeah, it's good. It's open, like Dubai, but I think Kenya. Kenya in from South Africa, sa? Huh? Africa? Kenya, part Kenya is Africa, South but Africa. not South Africa. We are near South Africa. Ah, yeah. Yeah. But Different. near Sudan only, sa? Yeah, yeah. We Yeah, border with they are Sudan. like. South we border with Sudan. Then east we border with Ethiopia. Ah, yeah, Somalia. Ethiopia. Oh my God, it's so nice. Wow. I will Google. Welcome to Qatar. Day 1. Please slow down. You are crossing the speed limit. Seat belt. We need to have seat belt. No, no, if you sit here. Ah, About okay. speed. Okay. It's nice. Oh, nice. The guy lang wonder, no? Good thing that we forgot. Very good. Lah, Oh, nice. ganda guys. Oh, ang ganda ng ano nila. Nanas lang yung mga ano, trees nila nga kuhan. Kani ba? Na, dagang gyapon sila mga dates no? Please slow down. You are crossing the speed Ada tagigas-pigas ging Nice, oh. aeroplano nila. Nilang airport diri. Yes. Oh, din tanawa ang ilang skyline. Oh, aeroplano. Egyptian airline. Tuwali ditong kuan ging dito siguro syudad ging no? Downtown. So nice. It's very clean. Oh, Ano sa mga tanawa. agunoy nila. Agunoy no. Agunoy pasab-sab na sa Kabaw sa ato ano? Kabaw ug Baka. Oh, nice. Pero kayo. diri buwak nila. Dindot lagi ilang tubig diri ko. Asa? Lagi ilang tubig blue kaayo. Kaya ngani ba? Oh, dagat na ada. Oh, perfect. Oh, dagat sa no. Ah. Limpyo kayo sa Qatar, no? Head southeast toward Afric Road. Limpyo kayo ging nindot ilang kuha, no? Yeah, napakislay coordinates. Take the ramp to Ras Al Khaimah Expressway, then merge onto Ras Al Khaimah Expressway. Nasa dislay kuha. Hinlo kayo lang kuhan king ilahang kalsada.
Ramada ba? Nandun pa lang mga Okay. lampos nila ba? Oh? Nice kayo. Ang presyo nilang mga lampos dire mahal kayo kay Pilipinas, gamay ra kayo 100,000 man. Mo taning times 4 ko tayo. Limpyo kayo. Nang kuhan gyud ba? Nagyud siguro nag-maintain na ni, no? Limpyo. Dagan sila kahoy-kahoy. Oh, daghan na sila kuhan kahoy. Daghan na. Manay kuhan nila dire highway, expressway. Pwede na sa sila kung ano? Card payment? So we're here. Thank you. 1 PM pa? Alas 2 pa man ako. Lang taxi karwa. Ha? Kung dili ni mao di. Hello, welcome to Ramada. Oh, ba ning hotel? Nice. Tingalig na pa yung Ramada dito. Init sa day diriging, bisag hangin kay gang. Amot lang. Oh, na anak ko nga kuan. Pero oh. Ato nang